siku ro sungula swikambelo swa matiriki ri famba khwatsi tiko hinkwaro. Minhlangano ya vatirhela mfumo va xungeta xitereko xa miholo. Va va na nkarhi nakambe lama Mahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga ri perini. Holobye wa dyondzo Mkhwanazi u ri Machudeni lava nga sungula ku tsala swikambelo swa matric namuntlha va na ku tiyimisela swinene. U ri a nga si tshama a vona ku tiyimisela ka Machudeni vo tlula va lembe leri hi mpfhuka ka 10 malembe a ri holobye wa dyondzo. Mhani a endzele xikolo xa le Mamelodi evuxeni bya Pitori. A ku ri na nyanyuko na ku chuha loko vadyondzi va ka matiriki exikolweni xa Maphorisa secondary va tilulamisela ku tsala swikambelo. Va xiphemu xa vadyondzi lava nga hlula ntungu wa COVID-19 na ku yimisiwa ka migingiriko leswi nga landzela. Vo tala a va dyondzela ekaya eka malembe mambirhi lama nga hundza. We have been studying, we have been using every resource we have to actually get here. I'm pretty nervous, but I don't know, I believe I got this. Holobye wa dyondzo Mkhwanazi, Premier wa Gauteng Panyaza Lisofi na holobye wa dyondzo eGauteng xin'wani aba endzele xikolo xa Maphorisa secondary ku kambela ku tilulamisela ka xikolo. Indeed, there are a cohort that face the worst storm of COVID, but on the other hand, our teachers, everybody, professionals, lended a hand to support them, so they also had the most support. So they were the most affected, but we gave them lots of support to make up for the challenges that they were faced with. Vatswari lava a va ri kona va kongetele mfumo ku yimisa ku tsematsemiwa ka gezi ku ringana nkarhi wa swikambelo swa ka matiriki. With the study and everything for the kids, it's kind of frustrating with the load shedding and all that. COVID, we have overcome it. It was a bit difficult. It took a strain on them, more especially parents. We worried a lot. Endzhaku ku tsala phepha ra namuntlha a ku ri na ntsako. Vadyondzi va ta tsala phepha ro sungula ra economics mundzuku kasi hi ra vunharhu va ta tsala phepha ro sungula ra Afrikaans. eKwaZulu-Natal ku kiladzana na 90 wa magidi wa vadyondzi va tsarise ku tsala swikambelo swa ka matiriki lembe leri. I'm going to pass matric with flying colors. How are you feeling right now? I'm feeling very anxious and very excited. It's a lot, and I've been working so hard this year and the year before that, and it's just overwhelming. I'm confident that it's going to be a good paper for me because, you know, I used to train myself how to speak English and how to read it, so I think I will make it. Vandzawulo ya dyondzo exifundzeninkulu va nyike nseketelo eka swikolo leswi nga khumba hi ndhambi ya dzivamisoko. We did come to monitor. We have been in the province monitoring the intervention plans, starting from even extra classes, attending on Saturdays, some even on Sundays, autumn classes, winter classes. Ndzawulo ya dyondzo exifundzeninkulu va lava ku pasisa ku tlula 80% ta vadyondzi va ka matiriki ku antswisa mbuyelo wa lembe leri nga hundza wa 76 wa tiphesente. eMpumalanga nakona va ndzawulo ya dyondzo va lava ku tirha kahle ku tlula lembe leri nga hundza eka nhlayo ya vadyondzi lava nga va pasisa va ka matiriki. I've started preparing for my exams since I've seen my trial results because they were so bad. I've started attending extra classes from morning classes, afternoon classes, Saturday classes and Sunday classes, and for me it's been a great help. I think I'm going to do very well with this exam because the camp that we were attending, we were studying until 9 o'clock and going to sleep. Vandzawulo va na ntshembo wa leswaku swikambelo swi ta famba kahle ku ze swi ya fika emakumu. Loko swi hatetani siku ro sungula ra swikambelo swa grade 12 ri fambe khwatsi exikolweni xa lemana eElim. Machudeni va xikolo lexi va boheke ku tlhela exikolweni xa vona xa khale xo hlakala endzhaku ka loko va hlongoriwile eka muako wa khale ka college ya lemana laha a va rhurheriwe kona exikarhi ka lembe. Pimani Baloyi. Mimoya a yi ri ehenhla eka vadyondzi va xikolo xa le henhla xa lemana loko va nga se sungula swikambelo swa vona. Leswi tano hambileswi va dyondzelaka eka makamari yo dyondzela ka wona lawa hlakaleke. Vadyondzi va vula leswaku va tirhe hi matimba ku vona leswaku va humelele ka tidyondzo ta vona. Mina ndzi twa nchuhile ka siku ra namuntlha mara ka masiku lama taka ni ta va ni ri xapu nxo ku
Taban can prepare so mina shabu sumba order. And the list so to come to kill college less so affect bana bangwana mara bangwana asi affecta ku vela start de lokwereka. Ya so na scholarship dishpana na kote ku tonda chana se munhu afaka tihlayela kaya so ya so na effect kaya. No, actually not affect just because of like abayizikete ngari for ukuba yihlaya. Like lo ngata bangahlaya but then bayinike inkani ukuba yi-prepare. Lembe leri nga hundza vatswari va basise xikolo lexi ku tiyisa leswaku xi lulamela ku va vana va ta dyondzela eka xona. Va vula leswaku eka lembe leri ku vile na mapfhumba yo tiyisisa leswaku vadyondzi a va saleli endzhaku eka tidyondzo ta vona. Endli leswaku vana va hina va va na extra classes. Hi ringeta ku va hi va support hi tindlela hinkwato. At the end of the year va kota ku va kota na ti-results leti ti nga ta kota ku va ti va tsakisa na ti tsakisa. Vadyondzi va 140 wa magidi va languteriwe ku tsala swikambelo swa matiriki laha Limpopo lembe leri. Epimani wa Mangwa SABC eIlim. Kasi tanihiloko madzanadzana wa machudeni ka matric va sungule ku tsala swikambelo namuntlha eka van'wana a ku ri siku ra ku va tsundzuxa swo tala. Mahungu SABC va endzele xikolo xa Bugersfort eLimpopo. U fikelele milorho ya kwe tanihi laha a nga tshembisa hakona. Loyi I Mahlatsi Mkhwanazi a nga si sungula ku tsala xikambelo xa ka matiriki. Ke tikwa happy because ke ready for exam. Eka n'wana loyi a nga hava vatswari ku fika eka grade 12 I xitshembhiso lexi a nga xi endla eka manana wakwe loyi a nga lova. Endzhaku ka tiawara timbirhi wa titshemba swinene. Aona mthwe ampuditse gore good luck, even le ka family yaka aona ampuditse gore good luck, mara nna ke le Mahlatsi Mkhwanazi aona mthwe mo January a ke nyake motho mongwe ampuditse gore o sepetse jwang ka di results cause aona mthwe ampuditse gore good luck, nna ke dipuditse gore ke tlo rema tlo. Kasi mudyondzi kulobye wa Mkhwanazi Vanessa Mnisi a chuhe swinene a nga si tsala xikambelo. Hambi swiritano wa titshemba leswaku tshovelo wu ta va kahle endzhaku ko tirha hi matimba. The test was good, extremely good, because you wish me good luck. You are the first person to wish me good luck. I already wished everyone in schools good luck. I wake up in the morning 2 o'clock and wish everyone good luck. Mbuyelo wa ka matiriki wu languteriwe ku huma lembe leri taka hi Sunguti. Vatirhela mfumo ehansi ka Minhlangano ya COSATU na SAFTU va kombisa ku vilela ehandle ka tihofisi ta ndzawulo ya timali exifundzeninkulu xa Free State. Vatirhela mfumo va bakanya ku tlakuseriwa miholo hi 3%. Mfumo wu teke xiboho wu ri woxe xo tlakusa miholo hi 3%. Government, unfortunately, in South Africa is leading the charge against collective bargaining. In 2018, it just unilaterally withdrew and refused to implement the third leg of an agreed-to agreement. In 2021, it gave public sector workers no increase because the 1.5% increase that they claimed was not an increase but a pay progression. This year, it is wanting to give us a 3% when in their own calculation, inflation is sitting at 7.4% and will be at 5.1% over the next 3 years. Public sector workers cannot accept anything below the inflation, and so government must prepare for a war. Maphorisa vele ku lavaneni ka mune wa vavanuna lava nga balesela no dlaya nkombo wa vaxavisi va swimawusa eJoni eMelena Veki. Van'wana va mune va vavisekile loko vavanuna lava nga balesela mani na mani eswimawuseni eInadale edzongeni wa Joni. Holobye wa Maphorisa Cele a endzele ndhawu liya namuntlha laha a nga kombela vaaka ndhawu ku tirhisana na maphorisa ku lwa na vugevenga. Hi le tlhelo Cele u te vhiki leri taka hi Musumbhuluku ku ta tisiwa xitichi xa maphorisa endhawini liya. It's not the first incident. We had people shot there next to #kitchen.
Police came, driving their cars slowly towards the scene because they are scared of firearms. Ngesixoxisane nje ukuthi uhlobo njani lwabantu abadubula abantu bazokhuzuza abantu abayizamelayo makuwukuthi bayelwela babuye bazoba dubula labo bantu. Monday le mobile enicelayo izoba khona la. Izoba khona esozama ukuthi kube khona amaphoyisa azosuka eziteshini, amaphoyisa eSept namaphoyisa kamasipala ahlale ekhona kuyona ukuze nikwazi ukubika kuyona, bakwazi ukuphendula ngokusheshsha, nikwazi ukuxhumana nabo. So leyo soyilungisa. Neyama Barrett ubaba uMawela uzoyilungisa. Leyo mngcwabo kuzofanele sidlulisele kwi social development. Umama uFaith ukhona, ilunga leParliament ubaba uMpisi ukhona, bazosiza ukuthi bakwazi ukusebenzela ukuthi kube khona usizo onjengalolo esilitholayo. Wanuna kumembere ngwe wa malembe lo ayihlwaka hi ku dlava vasati vo xavisa miri u tshike ku ya mahlweni na xikombelo xa bail. Sifiso Mkhwanazi ari ekhoto le Joni namuntlha u khome masunguleni ka n'hweti endzhaku ka kumeka ka ntsevu wa mintsumbu ya vavasati endzeni ka muako wa le Joni laha a tirhelaka kona. Mkhwanazi ari ekhoto namuntlha gqwetha ra yena ri byele khoto ku ri ve nge yisi emahlweni no endla xikombelo xa bail a nga nyikanga xivangelo. Kutani nandzu wu hundzeriwa eka nkarhi lowu taka ku yisa emahlweni na vulavisisi na swikombelo swa DNA eka mintsumbu ya ntlhanu. At this stage we are still awaiting DNA results. So we don't yet have information about any bodies that have been identified. Up until we have received the outcome of the DNA, we will inform the family members accordingly, and thereafter that information can be of public consumption. Minhlangano wa timfanelo ta vanhu va bindzu ro xavisa miri va lava ku ri ku ngeteriwa milandzu yin'wana ehenhleni ka Mkhwanazi. We hope that more charges will be added regarding the other remaining bodies, and we hope at this time around, as we have seen previously, also the magistrate, kind of like complained that the NPA were dragging their feet around this, and because it's a matter of them now making sure the other bodies what's going to happen to it. So we are hoping, because as we have seen previously, that there were 2 of the 5 remaining were pregnant. So we hope there's going to be some changes. Mkhwanazi tata ma ari extekisini ku fikela a tlhela ekhoto hi n'hweti ya N'wendzamhala. Malongte Mahungu eka SABC2 wanuna loyi a karhi a laviwa mayelana ku dlawa ka meyara wa masipala wa Collins Chavani u le xibedhlele laha a rindziweke hi maphorisa. Wanuna wa 21 wa malembe u baleseriwa a vaviseka loko a balesela na maphorisa eFondwe ehandle ka Louis Trichardt. A karhi a laviwa mayelana na ku dlawa ka meyara Moses Maluleke na gqweta ra Legal Aid Board ku nga James Mwando. U khome kun'we na un'wana muhleteleriwa loyi na yena a ri ku laviweni maphorisa mayelana na un'wana nandzu wo dlaya. Maphorisa va vula leswaku muehleketeleriwa loyi a humaka mugangeni wa Dunthuni ehandle ka Thohoyandou u na munhu wa tin'hweti a tale na nhova. Va ri ku na vumbhoni bya leswaku wa khumbeka eka rifu ra khale ka meyara Moses Maluleke na gqweta James Mwando. Muehleketeleriwa u balesiwe no vaviseka hi nkarhi lowu a baleka maphorisa. Maluleke u balesiwe no dlawa eka ka yena emugangeni wa ka Xikundu ehandle ka Malamulele hi Mawuwani lembe leri. Mwando na yena u balesiwe no dlawa eka ka yena eThohoyandou hi Sunguti lembe leri. Maphorisa va ri ku tengiwa ka nandzu ehenhla ka muehleketeleriwa loyi a nga vaviseka ku ta ya emahlweni ekhoto a nga ri kona. Muehleketeleriwa lowun'wana wa 24 wa malembe loyi na yena a ri ku laviweni hi milandzu yo hlaya vugevenga u ta ya ekhoto na yena. The investigations in terms of the possible linkages of whatever crimes that they might have been responsible for is currently underway, and the police are proceeding doing that, and I think we will wait until that comes out if there's any linkages that is made. Hi hala tlhelo ntlhanu wa vanhu lava hihliwaka hi ku dlaya khale ka meyara Maluleke va ta tlhela ekhoto le henhla ya Polokwane hi Nyenyankulu lembe leri taka. Muehleketeleriwa wa vuntsevu u ta tengisiwa hi nandzu wo dlaya gqweta Mwando kun'we na muhihliwakulobye.
ku tlula madzana mune wa vanhu va sele va ri hava makaya endzhaku ka ku tshwaka mikhukhu ya le masiphumelele eFish Hook. Munhu un'we u dlawile eka mhangu leyi. Mfumo wu ri ta hatlisa matshalatshala ya ku va phalala. Xivangelo xa ndzilo a xi se tiveka naswona ndzilo wu nyanyise hi mimoya ya matimba. Hi N'wendzamhala lembe leri nga hundza ku tlula gidi ra mikhukhu yi tshwile endzhawini. We've been asking for these houses for several years now. This is not new. We always been on news when it's fire here. The special thing that we need from city, we need everything, but for now, if at least we can get the material so that we can build our houses, because don't want to wait longer. Va xiyenge xa ndzindzakhombo va ri matshalatshala ya ku phalala hi le ku tlakusiweni ku pfuna vaaki lava nga khumbeka. The place destroyed 100 dwellings with an estimated 430 persons affected. No emergency sheltering is activated as the fire victims will stay with family and friends. SASSA, Gift of the Givers and Live in Hope will provide humanitarian assistance. The Department of Home Affairs will assist with the issuing of temporary IDs for the matriculants to write exams. Ndzawulo ya xikaya yi ta tlhela yi pfuna lava nga khumbeka hi mapasi ya nkarhinyana ngopfungopfu vadyondzi va ka matiriki ku ri va ta kota ku tsala swikambelo. Holobye wa vululami Ronald Lamula u ri ku buriwe ndzima yo vonaka eka ntirho wo vuyisa vona vambirhi va ka Gupta ku ta va ta tenga haleni Afrika-Dzonga. Vavanuna lavambirhi va hehliwa hi ku yiva mabiliyoni wa tirhandi hi ndlela ya vukungundzwana eka mfumo hi nkarhi wa khale ka President Jacob Zuma. Lamula u tlhela kombisa leswaku u ta pfumela ku hlawuriwa ku ya nghenela mphikizano wa ku va xandla xa president wa vandla ra ANC. It's still in the courts of the UAE, and when decision is made and done, it will be communicated to the Republic of South Africa through our counterparts in that country, and then we will obviously communicate to the nation. There is progress, there is good mutual relations between us and the UAE, and there is continuous engagement between the two countries, and we are hopeful that the courts in that country will take a correct decision, because we believe we have complied with the treaty between us and the UAE. Arlington Court Market pale njana namuntlha eka Johannesburg Stock Exchange. kasi puta Botswana i 135 cents. Menkabele ka JSE a ri ehenhla namuntlha. Nsuku i $1,639 a ounce. Platinum i $930 a ounce. Nxavo wa oil and base i $95.03 hi Phongolo. Kasi nga skimeta a hi tweni mavonelo mayelana na Machudeni ka matiriki lava nga sungula ku tsala swikambelo tiko hinkwaro namuntlha hi minkarhi yo tika ya COVID-19. Inkombaxi ku COVID se yi tikombi khari yi hungutana loko swi ya ka lembe leri nga hundza ra 2021 na ku ta fika sweswiwani ina va nga va kavanyetekini loko va ha ri ka grade 10 hi 2020 grade 11 2021 mara sweswi va nga ka grade 12 ni vona nga ku hayi swa antswanyana because va nga va koti ku kopa laya na laya loko ni langutini i tinjombo ku va navelela eka vona leswaku va tirha kahle inkomu. Kensile mavonelo kasi ndlela le magimeta kwala mahungu namuntlha mani mathunsi ta hetisisa ta maxele endzhaku ka mavhengele. Vito ra mina i Musa Mabunda.